Prva faza uređenja šume na Ćemovskom polju zvanično je počela juče mjerenjem terena na kojem će biti izgrađena trim staza dugačka preko 1000 metara. Procijenjeno je da će biti gotova za 10 dana. Nakon toga, gradsko preduzeće Zelenilo nastavit će da uređuje park šumu dodatnim sadržajima. Sadržaji koji gravitiraju, znači u ovoj šumi će biti, to su kućice za pse, dječje igralište, fudbalski teren, jer upravo ovdje treba preko 250 sadnica da se posadi, znači s obzirom na floristički sastav i monokulturu ovoga bora koji gravitira u ovom podneblju, tako da će ovaj dio, znači Ćemovskog polja biti bogatiji za još 250 stabala, što je znači samo jedan ovaj početak, a naravno i hidrosistem koji će sprovesti se iz bunara koji budemo izgradili da bi te sadnice opstale u vrelim ljetnim danima. Nevladina organizacija Green Home u protekle 3 godine organizovala je brojne akcije čišćenja Ćemovskog polja, što je doprinijelo popularizaciji tog prostora kao idealnog mjesta za rekreaciju i boravak u prirodi. Smatramo da upravo kada se ona valorizuje i kada se krene koristiti od strane građana će se najbolje i čuvati. Kad ljudi borave u šumi, kada je koriste za izlete, za rekreaciju, onda je i čuvaju i to naravno smanjuje prostor i onima koji žele da je koriste na neki drugi neodrživi i neodgovoran način. Tako da je nama zaista drago što su i sami građani prepoznali vrijednost i značaj ovoga projekta i na konkursu Budi odgovoran glasali, tako da smo na kraju uspjeli da sakupimo tih 50.000 eura koje su prebačene na račun Zelenila, odnosno oni su i potpisali ugovor sa Ministarstvom financija i sad će taj novac biti iskorišten za uređenje ovoga područja. Uređenje park šume na Ćemovskom polju biće finansirano novcem koji je obezbijeđen kroz akciju Budi odgovoran Ministarstva financija i UNDP-a. U ime građana, nevladine organizacije Green Home i Ozon kandidovali su projekat i obezbijeđeno je 50.000 eura. Čitav posao preuzelo je gradsko preduzeće Zelenilo, a izgradnju trim staze obavit će kompanije Uzor.